Sawa murakoze nike hasi murakoze murinde gato mwebwe abandi mugume mwicare. Sawa tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Twiyegereje umushitsi ariko hari abandi bazanye baje bamuherekeje ndagira ngo muba nk'abakishaho nkaka mukecuru umuririmbyi hari igihe tutokorana. Amen. Hari ijambo natekereje ngiye kuza aho twari kutumanuka mu ibarabara bona ibintu bitandukanye, amabara y'amahuzu baha bakora amapini, imodoka zihagaze n'izigenda. Mari ntekereza ikintu Imana yasize itatunganyije kugira ngo naje ncibuke nakibura. Noneho fata igitekerezo kivuga ngo kubera ko Imana isa niyaduhimye ku bintu byose ikama binyuguza yonyine kabitunganya, ikintu kimwe natwe tugomba kwikorera ikibura Imana yo mu ijuru ni ukuyizera. Muri ibyo byose bavuga ati naje kubera ico ndakwizeye, turebe ingene turebe ico nawe ukora nono ni ukuri hakika kandi kwizera Imana ni ugushobora byose. Amen. Kwizera Imana yo mu ijuru ni ugushoborera byose rimwe. Ashima ko umukozi w'Imana pasiteri uyu niwe umushefu wanje, umuyobozi wanje muri Heaven kuva mu 2007 nibwo twamenyanye dutangira gukorana kugeza ubu nyine dutangiye gukorana, ntabwo tuja kureka. Ejo yambwiye kuko hano ari bukore hano uyu munsi no mu gatondo harandi yakoze mu gatondo kwere ko nari mvuye mu ruzinduko mbona ntamu iwacu bonye tankikirara hari mazamezi abiri ndari muhira kuvuga ngo umuntu washitse umunsi wa mugenda woje ahuka kandi sinza aje ahukuko. Amen. Ngiye gutera haleluya ko haro bavangukira bose ko yafashe mikrofone ngo umuvuga butumwa ahagaze kandi omeriti kitavyemera ngo kuri antaje ahutse jahutse niko dukoranye. Tuzamura amaboko Bwana sifiwe. Kubera ko aririmba tuye kugira akantu kangana nk'ukubaba na mama pastor turakwakiriye cyane uvuye muri Australia. Nimba ariko nazanye nabo hano hashushe cyane bo Australia harakonje iriya hazakonja kutwazanye turi timu hamyashuha hatugoye cyane ariko turabyihanganira twe abashitsi no kuri turabyihanganira iyo umuntu yajanye n'abashitsi azamera nkabo ariko tugomba tuvugane turebe uko tugomba guhana amawazo kugira ngo hano tuhashobore. Tuzamura amaboko yemwe. Uzuva kuri etape ya mbere uje ku ya kabiri uje ku ya gatatu itonde uje ku ya kane kugeza tugeze iri hejuru kurashurangira hamwe kuva dushitse zangoye guhaguruka ni kubera ico nako ntinya ntabwo ari iminota no kucurangira ahantu hamwe ndacafite imbaraga imyaka 40 niyo nkigeza ndacari ko numva ngikomeye ndacakomeye nimba uhawe pinga uhagarare mu nzira nguhitane uramenya nimba ngikomeye cyangwa nimba ari gute bimeze. Shiramo papa hanyuma n'abandi bose twohimbaza Imana duhimana icubahiro kabisa mu mwanya mutoyi.
mwampaye iminota ingahe muhagarare mwampaye iminota ingahe ha ha ucurange kugeza nguhagaritse komeza uri muri network pasta turagushima Yesu mwizina rya Yesu mugoroba ryawe nirishigwa hejuru mwana mugoroba uhambaye shigwa hejuru papa mugoroba udasanzwe mugoroba w'umugisha ku buzima bwacu mugoroba w'umugisha mugoroba wagenye mugoroba utangaje